lentsweng la modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile lentswe la ona o seng hona lengolong la Baefese kgaolo ya pele. Ho tloha ka temana ya 15 le tse latelang. The scripture reading for this morning is the first chapter of Ephesians, verse 15. Re bala lentswe la Modimo o seng hona lengolong la Baefese kgaolo ya pele. Ho tloha ka temana ya 15 le tse latelang. Ephesians chapter 1 from verse 15. Epistole ya moapostola Paulosi mangolong a neng a ngolla phutheo ya Baefese mme re nka kgaolo ya pele ho Baefese ho tloha ka temana ya 15 le tse latelang. Me a phutheo ya Modimo e fumane ra e bala. Ka baka leo ha esale ke utlwa le nna tumelo ya lona ho Morena Jesu le lerato la lona ho bahalaledi bohle. Ha ke lese ho leboha ka lona, ke ntse ke le hopola merapelong ya ka hore Modimo wa Morena wa rona Jesu Kriste ntate wa kganya o le moya wa bohlale le wa tshenolo tsebong ya ona, o edise mahlo a dipelo tsa lona le tle le tsebe tshepo e leng teng pitsong ya ona le monono wa kganya lefa la ona hara bahalaledi, le tsebe le boholo bo sa lekangweng ba matla a ona ho rona ba dumetseng ka tshebetso ya matla a ona a sa sitweng ke letho, ao o sebeditseng ka ona ho Kriste. Ha mo tsosa bafung o ba mo dudisa letsohong le letona la ona mahodimong, ka hodima boholo bohle le puso yohle le matla ohle le borena bohle le mabitso ohle a ka bitswang e seng lefatshe lena fela empa e leng le ho le tlang ho tla. Mme o beile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae, a ba mo nea kereke e tle be yena hlooho dinthong tsohle. Kereke e le mmele wa hae le phethoho ya phetha ntho tsohle ho bohle. Lena ke lentswe la Modimo, mme se ka Modimo ona fela o ka hlonolofatsa lentswe lena la ona. Le phetholelong ya Senyesemane ho na le ditemana tsena tse reng he raised Christ from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. He put things in subjection under his feet and gave him to be head over all things. Morena a hlonolofatse lentswe la ona, mme a tlang o le utlwa hoseng hona a fumane tlhonolofatso yohle eo re e hlokang ho tswa ho lona. Ha ke lokisetsa molaetsa ona, ke badile pale ya moshanyana e mong eo e neng e le Labohlano thapama ha sekolo se tswa
mahloya ya moshebile le ya re qoqela mpa lena ore o ne a sekame a jarile mokotla wa dibuka ho bonahala hore ke qeko wa dibuka tsohle tsa hae mme bana ba neng ba mo shebile ba ne ba nahana hore mohlomong morero wa hae ke ho etsa mosebetsi wa sekolo ohle mafelong a beke eo enwa ke moshanyana ya neng a fetohile phofu sekolong seo a se kenang ya bahlekefetsi kapa di-bullies bona bahlekefetsi bana ke ba bang ba batho ba ileng ba mmona ha sekame a jere mokotla ona a imetswe ba mo mathela ba mmokanela jalo ka tlwaelo ba mo hula e mong ka mona bile ba tsheha ka ena ba mo sututsa ba mo siya pudukane fatshe leroleng la strata o ile a ema itlhotlhora a felletswe ke matla a ema le ba lapeng lebaka le ne le le teng hobane moshanyana ena o ile a hlokisa lebokose la hae kapa lekase la ho boloka dibuka sekolong a ntsha tsohle tsa hae o ne a ikutlwa kgathetse ke tlhekefetso eo a e fumanang mme o se motho ya emang ho mo sireletsa ka mafelo a beke yona eo ho ile ha utlwahala motseng ohle ka moo a fumaneng a nkile bophelo ba hae ka ho iphanya phaposing ya hae ya ho robala lapeng utlwa lerato oh
ka more ya moshanyana eno ka ha ene le mofora ho ne ho dutse ho sanna le sefela seneng se buleile ke 174 ka ra sefela sena o ne a highlightile ka highlightera ya hae ya dibuka mantswe a temana ena ya bohlano ha ho le jwalo ke matshwao a hore sitwang ho lemoha a batho ba felletsweng ke matla le tshepo ka lebaka la seo bophelo bo se lahlelang ho bona hore motho e motjha dilemong jwalo ka moshanyana eno a qetelle a nkile bophelo ba hae o tsebe o fihlile maikutlo ka hare ho yena a fellwa ke matla mme a fumane ho se motho ya emang ho mo sireletsa ha bone molemo wa hore a tswele pele ho phela ho bohloko bomme le bontate ho ikutlwa e ka ho molemo hore o nke bophelo ba hao hobane ha o kgone ho itwanela ha o na matla ana ke matla ao re ikutlwang re a hloka ha re jewa ke bohloko bo re senang taolo hodima bona kapa chronic disease ho tlisa bohloko ho bona ngwana wa hao a tetebela ka hara tlhekefetso mme o sena letho seo ka se etsang jwalo ka motswadi wa hae o sena matla a ho montsha le mo inola tebetebeng e jwalo ho na le tsela tseo re iphumanang re kgethile ho phela ka tsona bophelong tse re tetebetsang tse re kenyang ka hare ho dintho tsena tsa lefatshe mme o be thata hore re intshe ka hara tsona ebe re hloka motho ya tla re ntsha ka hara tsona ba bang re be re iphumane re mathela dinthong tsa lefatshe tseo re nahanang di tla re thusa le ho re ntsha bothateng bo re leng ho bona a thi di re tetebetsa le ho feta seng hona se etsang ke bue ka matla ana ke boholo bo sa lekangweng ba matla modimo bo ke batlang ho hopotsa bona lefatshe lena le dubakaneng mo banang le matla ba sebedisang hampe kgatlanong le ba fokolang ba senang matla against the weakness re fuwa tshepo ya boholo bo sa lekangwang le matla a modimo ana ke matla a nnete a sa fellweng ke mokoka a sa phallelang nakong tsa rona tsa ho hloka ana ke matla modimo o re bontshitseng ona ka Jesu ya ileng a mo tsosa bafung re bona matlana sefapanong mo ka lerato la ona modimo o ileng wa re tella morona ya tsotsweng a notshi modimo a sebedisa matla ona ho mo jarisa makgopo ohle a rona ka matla onana modimo wa mo tsosa bafung mme wa mo nea matla le taolo ha nyelohela ho ona le hodimo
Matla a nna le lona e sita le matla a tshwerweng ke ba naganang gore ba fupere matla a busang lefatshe ke matla a nakwana fela, mme ha di-election di fihla a tloswa ho bona. Mme ha bapiswa le matla a Modimo ha se letho. Matla a Modimo ke matla a sa feleng. Sena Paulosi o se hlalosa lengolo lena la Baefese, o batla sethopathele, mme o ngola mantswe a reng o tsusitse Jesu bafung ka ona matlana wa ba mo dudisa letsoho le letona la ona mahodimong ka hodima boholo bohle. Le puso yohle, le matla ohle, le borena bohle, le mabitso ohle a ka bitswang, e seng lefatshe lena fela, empa e leng le leo tla motla. Mme o beile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae. A ba mo nea kereke eo nna le lona re le maloko a yona, e tle be yena hlooho dinthong tsohle. Ke matla ao ke ratang tshebeletsong ya kajeno, re ke re dule hodima ona. He put all things in subjection under his feet and gave him to be the head, not the tail, over all things. Ana ke matla ho Paulosi a re tlhalosetsa ngwana ka tsela ya thapelo. O rapella batho ba Efese, o rapela hore ba amohele moya o halalelang, e le hore ba tsebe tshepo e tliswa ke ho tseba morena Jesu. O tswela pele ho rapela hore ba be le kutlwisiso ya boholo le matla a Modimo hodima bophelo ba bona. Paulosi ha tsepamisi mahlo ho dintho tsa tlhaho. Ha isi mahlo a rona ho tseo tlhaho e di lahlelang ho rona, hore kgodisa le Baefese ka matla ana Modimo. Ha bui ka letsatsi le dinaledi, ha bui ka mahodi o tswana, ha bui ka tshisinyeho ya lefatshe, ha bui ka tjhabo le ho dikela ha letsatsi. Paulosi ha batle bopaki historing eo re balang ka yona ya boitshwaro ba motho ba thetsang ka hore ba filwe matla ke Modimo ho pakahatsa matla ona Modimo. Mo re fumanang bobodu, mo re fumanang manyofonyofo, mo re fumanang ho sebediswa matla ka tsela tse sa lokang, mo re fumanang ba reng ba tshwere matla, ba utlwisa ba senang matla bohloko. Ha o sheba dinaha tseo ho tsona ho hlekefetswang batho, hobane batho ba re bana le matla a dipolotiki, bo Ukraine le tse ding ke matshwao a batho ba sebedisang matla o ba reng ba filwe ke Modimo ka tsela e sa lokang. Ke bonkwapo ba nahanang hore ba tshwere matla o ba ka etsang seo ba se batlang ka batho ba bang. Ebe o tla lemoha ka moo motho a hlolwang ke matla ha a fuwe ka teng. Ke mona moo o tla bona mabotho a ntwa a sebediswa ho teteka le ho hlekefetsa naha tse senang matla a lekanang le tsa ho. Tsena ke dintwa tse isitseng moo baahi ba senang molato ba dinaha tsena e bang bona ba ripitlwang jwalo ka dikokonyana. Ana ke matla baratuwa ao e seng matla a Modimo, mme ba sebedisa hampe. Empa matla a Modimo a thehile hodima lerato la Modimo. Ke ka lebaka la lerato lena la Modimo, Modimo o sebedisitse matla ona
ho tsosa Jesu bafung le ho mo dudisa letsohong le letona la hae mo a nyolosetsweng teng, mo a busang a tswa teng, e seng ka letsoho la tshepe, e seng ka letsoho la bokgopo, e seng ka letsoho le kgohlaetseng, empa ka lerato. Borena ba hae ke bo phethahetseng, ke borena bo senang bokgutlo, ke borena bo re fumanang ha bo neheletsane, ha se borena bo yang ka leloko, ha se borena bo yang ka lefutso, hobane dintho tsohle di beilwe ka tlasa maoto a hae. O busa lefatshe le kereke yohle ka matla ana. Matla ana Modimo, moapostolo Paulosi o a bona leratong lena la Modimo, me ba bopaki ba hore ha barutiwa ba morena Jesu ba mmona nyolosetswa le hodimong ka pela mahlo a bona, ho fihlela a patelwa mahlo a bona ke leru leo a bang ka hodima lona, ba ile ba ikutlwa ba le bodutung bo tshabehang. Ana ke maikutlo ao ba bileng ka hara ona nakong eo Jesu a hulwang ke bathakgisi ba hae ba mo tshwara, ka nako eo Jesu a iphumanang a le bathakgisong, a shapua, a ba qetella a thakgiswa sefapanong, ba ikutlwa ba sena matla kgahlanong le ba tlo tshwara Jesu, mebuso ya lefifi e tlileng ho mo tshwara, empa a tswa bafung, mme dintho tsa kgutlela setlwaeding ke letsatsing la labone la nyolohelo, mo a nyolohelang le hodimong ba mo shadimile ka pela mahlo a bona. Kgetlong lena ba tseba hore e tla ba nako e teletsana ho feta ya pele, ke ka hoo ba sa sarelweng ke ena ha tloswa ho bona jwalo ka nako ya pele, hobane jwale ba utlwisisa hore hona ho mo tlosang bona ha se dikgoka tse tshwanang le tsa mahoba, empa ke lerato le tiileng la Modimo le mo tlosang bona. Ha se tshollo ya madi e tshwanang le ya sefapano, ha ona ya ipatang ka lebaka la hobane a tshwihile, ha ona ya itatolang yena hore ha mo tsebe, ha ona ya mo ekang, empa seo re se bolellwang ke hore ba mo kgumamela bohle ba tlo kgutlela Jerusalema, ba dula tempeleng ba boka le ho rorisa Modimo wa bona. Le ha Jesu a tlile ho bona, empa ba tletse thabo ka hare ho bona, le ha ditlhekefetso thabo e sa le teng ka hara bophelo ba bona. Ba ne ba tseba hore hohle mo ba tla ya teng, sohle seo ba tla se etsa, Jesu o tla be a ena le bona, o tla ba le lehlakoreng la bona. Ho tloha ka nako eo ya nyolohelo, barutuwa e ka ba fihlile ho mo ba fumanang the peace of mind ya hore jwale ha ba sa le bang, Jesu o tsamaya le bona. Ha ka nako tse fetileng ba ne ba iphumana ba rwangwa ke leroko le pakeng tsa bona le mati le kwetsweng, lewatle le bifileng. Kajeno ha o sana ya emeng dipakeng tsa bona, lesela le ha hotswe ka lehare dipakeng tsa bona. Nyolohelo e isang Jesu le hodimong ke moo ba fumanang seo ba neng ba se hloka, moo a nang le matla otle ha re a hloka ho re matlafatsa le ho re tshedisa ha re hloka tsebo. Ke ka labone la nyolohelo Jesu a nyolohetse lehodimo, mme a tlohella rona mo le barutiwa ba hae ka letsatsi le. O tlohetse lefatshe lena hore ebe morena ya tla ba teng ka hoseng ka. Ke morena wa marena, mme hohle mo re tla ya teng lefatsheng tlasa lewatle botebong ba lefatshe, o tla dula a fupere matla a Jesu ha tshwane le matla ka le a hao ao re tshoswang ka ona, ao re tshosanang ka ona. Ke ona letsatsi le leng le leng matla a morena Jesu ha fetohe, matla a morena Jesu
a tlisa bophelo gobane re phediswa kona matla hae a feta lefu le re feketsang leo re fumanang re tshwere ke lona re mekamekana le lona o hlotse lebitla ka ona matlana le o fa motho bophelo bo sa feleng ke matla a lebalang sebe sa motho seo a nang le sona matlana le hodimo matlana a dutse letsohong le letona la modimo ntate ke yona a re tataisang ke yona a re fang tsela ha re lahlehile yena ya dutseng letsohong le letona la ntate a ka sebedisa matlana hae ka hara bophelo ba hao ka hara lelapa la hao ka hara mosebetsi wa hao wa matsoho tse aparetsweng ke bodutu a ka sebedisa ona matla onana a aparetsweng ke tshaba ka hara bophelo ba hao hore ngongoreisa maemong a bophelo ao re leng ka hara ona o batswadi ba rona ba leng ka hara ona ha re le nakong ya dillo le mahloko pele a nyelohela le hodimong Jesu o re o Matheo kgaolo ya 20 temaneng ya 20 me bonang nna ke na le lona ka mehla yohle o isa bofelong ba lefatshe Jesu ana matla ao ba le rona bophelong ba rona fela empa ke morena wa marena ya busang ba busang ya nang le matla ohle ha bophelo ba rona bo thekesela ka letsoho la hae wa re nenesa le matla wa re tshehetsa bofokoding ba rona ha re fumana ditaba tse re utlwisang bohloko wa re tshedisa ha re ngongoreiswa ke bofutsana ba rona ke bohloki ba rona wa re fa ke nyolohelong ena ya Jesu mo re hopotswang hore ha hole ho utlwa sello sa hao ha hole ho bona meekgo ya hao Jesu o dutse letsoho le letona la ntate mo fuparisitsweng matla ohle mme o emetse moho wa ka le wa hao ha re bitsa lebitso la hae baheberu kgaolo ya bone temana 16 a ba re ka baka leo a re atameleng ka tshepo tirong ya mohau eo re tlo re bone mohau mme re fumane lereko le tla re thusa nakong tsa rona tse loketseng the throne of mercy is nearer to us hona jwale nyolohelo e etsa ke bue ka sebete hore boholo ba rona ha re kgodisehile hore Jesu Kriste ke morena haeba o ne o so ka kgolwa hore o na le matla hodima bophelo ba hao e ka ba re sa mathele dinthong tsa lefatshe tseo re di tshepileng hore re di tshepele mathata a bophelo ba rona haeba nna le lona re na le tumelo hore Jesu o fupere matla e ka be re sa tshepe ditjhelete tsa rona hore ke tsona tse tla re ntsha ha re le ka hara tebetebe ya mathata Kriste ke morena mme o na le matla hodima bophelo le ntho tsohle re ne re sa tlo siya bana ba rona ka hara tshepo ya hore batho ba bang ba tla fetola bophelo ba bona e be re lebala hore morena Jesu o fupere bophelo 3 minutes to 11 o dutse letsoho le letona la ntate ya matla ohle haeba re ne re sa kgodiseha hore modimo o beile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae hore a be le taolo matla o re pitla diphepeng tse re tshwenyang tsa bophelo bana mafu a hlokang pheko ao re kopanang le hona ohle ao a nang le matla hodima ona ka hara bophelo bona re ne re sa tlo rapela le ho kgumamela medingwana ya diseto le ditshwantsho haeba re ne re dumela hore o tshwere matla ohle a bophelo haeba nna le wena mophaleheng re dumela hore re bana ba hae ka sebele kereke yeo leng leloko la yona ka jeno e kabe e sa phele ka dipelaelo ho ne o sa tlotla nako eo re tla iphumana
re eme tseleng ya rona ya tumelo re ne re tla sebeletsa Modimo ka sohle seo re nang le sona re sa komakome re sa ingamangame re sena makukuno ka hara dipelo tsa rona hoseng a letsatsi re a leboha Modimo ka matla ana o a filweng a Morena Jesu ntate a lerato ya matla ohle o tseba mahlomola a rona o tseba tseo re di hlokang o tseba ha re tsamaya o tseba ha re robala tsebo ya hao ya makatsa boholo bohle le puso yohle ke tsa hao o matla ohle Morena o na le tsohle ha o na se ke se belaelang ka wena hobane ka hodimo ho mabitso ohle ho dutse lebitso la hao e seng lefatshe lena fela empa le letlang ho tla hobane o dutse letsohong le letona la ona Modimo o mo neile kereke e tle ebe hlooho ya dintho tsohle hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya jwale le ka hoseng ka yana